siyibiza ngama-pips. Ngiyi-explainile futhi kuleya video le ye-forex ukuthi yini ama-pips. Ama-pips ama-points in position. So this position right here and this position right there, then market yakhuphuka until yaze yafika la ikhona manje. So i-price yakhona ngiyabona lapha ngabo 12 sorry, bese kuyimalini i-18.25 rand. Yathemba make sense le. So le bayibiza ngani nge-bullish market ne. So i-chart lethu likayi liso yeah understandable into engiceda ukuyisho. Okay, njengoba bengisho vele ukuthi i-line chart akusiyo kuphela indlela yokuviwa i-price ne. So akusiyo kuphela sinendlela ezibhayo ezokuviwa i-price and ebalulekile ama-candlestick. So the line chart is not the only graph